Ahee, amukelanga nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta va hi karhi hi discuss ku why Benny Mayengani a sukeni ka team Xiremani. Hi swi analyze hi zama ku twisisa based on small information ya leyi hi nga na yona. A xikarhi ka 2013 to 2014 Benny Mayengani u vuya a hambana na team Xiremani, laha ku nga va na ti-information to tala, ti-newspaper ti tsariwini, va ku ri na mahunguhungu yo hambanahambana. Mara leswi swi ti kombisaka swona swi ti komba ku Benny Mayengani ka tinsimu ta yena i vulavula ntiyiso, because Dr. Joe Xiremani a va zangi va respond. So hi ta va hi karhi hi ta analyze tinsimu leti ta yena Benny Mayengani loko a hlamusela ku why a suke ka team Xiremani. So first of all hi ta sungula hi first clip yo sungula leyi telaka sweswi mi nga fambi, a hi yingiseleni mi nga fambi, ni to vekela short clip and then tlhela ni comment. Tanihi sweswi mi nga swi twi, Benny Mayengani i ri ku na control yo karhi leyi a yi ri kona kwale ka team Xiremani, of course hi leader Dr. Joe Xiremani. So swi komba a va teka ti-position to tala because laha a vulavula hi timhaka ta dictatorship, ku a va zamazama ku controla everything, lero swilo hinkwaswo le mavoko ya vona. So it was more like vo communist North Korea, so laha ku nga na lidara yin'we yi controlaka everything. Sweswi hi ta ya ka second point leyi ku nga yona point leyi nga tiya swinene, leyi ku nga timhaka ta mali. Ka swingwirigwiri December Revolution 2019 munhu a kha yimbelela, ku na part leyi a fika a vula ku va n'wi vutisela va ku swi nga va kahle n'wananga ku mi tlhela mi tirha swin'we na buti wa hembe i Dr. Joe Xiremani. Even then a hlamusela reason ya kona i ku mhani wa yena before va lova va n'wi hlamusele ku a nga pfuki a tirha na buti wa hembe, hi mhaka ku buti wa hembe i ehleketa hi khwiri, loko a twa ndlala i ta ku minta. Mi ti twerini ta n'wina tindleve? Benny Mayengani i hlamusela leswaku Dr. Joe Xiremani va ehlekete khwiri, leswi vulaka ku munhu loyi a rhandza ngopfu ku dyela, timhaka ta mali, munhu wo ti rhandzela mali. And then second point, loko a twa ndlala n'wananga ta ku minta, lero swi loko a nga ku dlaya, a ku dlayela mali. So hi sweswo so summary ya kona ku hi Benny Mayengani leswi va nga hambana na swona i timhaka to, first of all Dr. Joe Xiremani kahlekahle va rhandza ngopfu control, va controla everything. Second point, a va rhandza ngopfu mali. So ka Master Xitsonga Analyst hi vula swilo leswi swi nga tshamisa swona, so leswi nga tshamisa swilo sweswo. Dr. Joe Xiremani a va zangi va kaneta, even risimu ro sungula ra papila a va zangi va swi kaneta swilo leswi Benny a nga swi vula, leswi vulaka ku nga va ku ri na ntiyiso wo karhi ka swona. So loko ri n'wina na miehleketo yin'wana ni kombela mi khomenta laha hansi laha, a hi lwi ku analyze-iwa swilo based on evidence. So loko mi nga subscribe ni ta kombela mi subscribe, ha to continue, ha ta langutisa no why Rangani a sukile, hi ku Rangani no n'wi chela, hi ta languta na point ya yena. Thank you.